Kristen renong kepan panime nukapet abal kesi jong kepan tukang sekelpoi meroak yang lang rui siseka kensang leban kecing suwan yang kebakung kecing pe jong keerba eksan bat kelependap ya kejieng merok kuwe Nasib nukang upagus kulit sa Krista nukulit. Kumpara, kondon benar kau, sesu ulang try, laitam na musim kulit. Men sim jongi jing suk jing kuslai sau si insyaallah dengan ruh itu kita